Hello, viewers. So atuni ehin kani to sim na se you hite. You decide yourself popi is good or bad. Nang le nang kidongin kani asit apat. Real story. Hichi hile to sim ta ta hi. Kokhat ehin pa cha ni acheng thoni Burma India gam gilang ahi. Kapato na ha to akato olona sum kohol thonin ana in sil. Khat ki cho ado oloni. Kasil thon kahol mo thonin kamuzo han tapoy. Azingin ni ala cha apon vai ki gol thonin ka vai kol thon tai. Sun kim som le ni in ka gam gi o ka ge thonin ka gal vet thon le ko khat ka gal mu thon tai. I ti anda nga ko umlo ba tu ham ga adong hitte ka kiti thonin ka chi thon tai. Ko khat in khat na nupi khat nin pol ana khongi. Happy sil kaman sa thonin namu kha lo ham tia ka do le house te ina khu mikitit le na khu ngadong thon tang ati ko lai lampi a nunga a ho tui khai din ahum ki zo nun boinu hi chi I pi khu ham tia ka do le heng le ko ma ki che nga ne lo tin e nui sa nun ni ki sei pi lo le ati ve he pa I tia mi pi ho hi amit tung ke ham ka tin ka pan kamal an si in thip tang an ti house pu in ka thun thonin in pi pu in the lim thone sil kaman sa thonin namu kha lo ham tia ka pan ado le lung kham hi in na nan ti ati tuni le ban noya evangelist missionary ki sol ho hong vai hlung di hi ni sol hon di atin hi thei ponte ka sil ka lung kham me atin tang loi ho apot hlonin sunga ga tha lut pe un atin ni salum konin lu sei be ki pu in mi thum nga ho chu ahong lung ta ve akilam to un anni abolun wo sa chu atum lin dewa a at o athau in chi thum le li in asan atam se na a hun no hin ti sil malcha bo to kame un apan danga wo athau khat ini ele einolin kine theilo tun thum le li kanen einol pon atin alung donge nila akai khomni pi noi lenga ka tawun vai hom pa chairman le evangelist missionary ho says a tawun e ho ki khop bim hidan e hi chairman pat e ho khu hi khonyau cha cha he jong leo hian iwang phawin wa noi za missionary evangelist ki sol ho lam to lam dot bai thun thejin I umoi khat nin achi now progress report hin pil leo hian tin phat apetai number 1 pan ke mission hi zabum kani hin kani asa akache sa ji e ani hon tang lova ani athein divin alei tho ho kagoi ki ni sum tam ta kamu sa kathanop sa hi kami mat hi za damuna ka sol hi za tu azong mat beding mi omna lai atin ali chu tam ta hi number ni na pa ke za hi zakong number li hin ka chep sa ka ki kap sa zi a hin khonom ta kaman sa kami mat hiza damuna ka sol hiza gamla be di umna lai atin ali chu kani a pasangin atam zoi ato tai athum na pa ke mission hi zu a hin kadon sa in chen lo chen ka su ge ma vai za bet na ka hla a party a kato khom sa kadon sa kami mat hi za damuna ka sol hi za gamla be di a umna lai atin ali su number li a pasangin atam zoi ato tai aba na pa kia hi panparak kuwa kom kuga zalda mitha beri churu ahin khat gi song kipeto the government nin jong akham lo ba noya kami mat hi za damu megdila ka sol hi za atin gamla be di umna lai atin ali chu number li asangin atam zoi ato tai number ngana pa ki zahi khaini kokta raja rani dum ahin ki khop na a jong ki puthei khat jong gi pa ki peto thei mi hot I ma agyal lo lagaw ban gam lu thei lo na dia akot ka kha pi hi kami mat ban no ya hi zat dam me di la ka sol hi zat gam la be di lai atin to tai German pan agenda ni hin pudo in aleng do pai ta ve khat pan
ato adipathin ho khom phat le naw sel si kap ding mi pi ho su boya thungai na la amang pi di khat pa man mi pathin ho dia ki kho pe le achal atu hu a su zu di lim i mu na thu le la da sa lo di kagi khian on ka i mu ta win azingin che ta nge ka tin hausapa anom ta poi ni chol hon di atin ai poi ka sil hon ka lung khame ipi lung khaman him an umna ata atin kada pha nin changloi pa za na sunga samal chu galan atin apitai alit dan chu chuti ka mu khapoi hi chi hi ina na hlun te na tu na be ho ton ni a khom diu hi chikin ja ki ko na hin na thil mu na thu za mem ho ko ma na sei do thon loading a sei do pen pen na thil hon di atin agi tai in ka hlun un bo sa ka ki hon nun a khat khat hong wa alu nun hoi za na la hlon ham tin had in adong ta win ka im chan hlon in a ha do che un school oi za pu hong wa alu nin a kiang chu anahla man lo hin avian asu he to he jin hi chu bo acha he kia a hi i kho i gam i hlang owa ke bo acha bangali a poi he thum ni li na ga bai tham hlon hi nang ni naga ki zu a amo nan ki po lu hlon a hi a kul zong ki phe lo ki dom mang jeng a hi atia tu chen na sei do lo le house phu na ka hi hlon di tin adal hatai zanin apan chupa kumchi dung zuin ke hi thiwa ade ka hin kel sei do ingting ke hi tangi nang chapang je na hin in chen lo chen ki se min atin ajing hausa Rincher chutan na alut nun athil to athil mu tu so la so abonin asei do atai athula di tan je he povin amo ngai dam ta be azana imut nan azingin atho ta poi athitai apa hi ti thu hi achapan ho in amun mun na apha zo na chana chi a tu chin ahung sein awai hun chairman he dukon pa a ko na hung ke he do a hi chan chu hi tuni tla tu sim se yo nidang dang te nga hi zong le sanga ngei le phazo hin se ki diu hin na bon chawin tu sim ngai zo se na bon chawin mang pha